Ogenta goseh kita gundari pasal pitu. Yohanes pasal pitu ayat 25. Syoge lebih pasal sada ban eme dasarta ngantusi pustaka Sibadia enda. Kata kegeluhan Yohanes pasal sada. Ope dengar ijadikan di bata doni enda. Kata nggolit. Kata ras di bata. Janah kata me di bata. Mula-mula nanari kata ras di bata. Arah kata me ijadikan di bata kerinana sinasalit. Lalit sadape ibas kerinana si enggo jadi ijadikan la arah kata Kata me ulu kegeluhan. Janah kegeluhan maba terang man manusia. Terang ersinalsal ibas gelap. Janahlah tertalukan gelap terang dai. Kata enggo jadi manusia. Janah ringan. Kata enggo jadi manusia. Janah ia ringan i tengah-tengah ta. Nggoidah kami kemuliaan simbelin me kemuliaan si ibreken di bata man bana. Erkiteken ia anak di bata si tonggal. Anak encidahkan lias ate. Raskai si benar karena bapa Kata enggo ibas doni enda. Doni enda ijadikan di bata arah iya. Tapilah itandai doni enda iya. Reh iya ndahi negeri na jine. Tapi bangsa na langaloken iya. Amin bagi gialit ngekalak si ngaloken iya. Dengan tek man bana. Man kalak si bagi ibre kena hak. Jadi anak di bata. Enda medasarta ngoge Injil Yohanes ngasadung kari pasal 20 sada. Kata singgo jadi manusia ndai kari banci si tandai. Uga cara nandai sa banci sinin. Uga kacarana makalah banci tandaina pelit kang dasarna. Maka sinin me Yohanes pasal pitundai. Maka idahndu uga pergumulan masa zaman Yesus rekhotbah kudoni. Syoge Yohanes pitu ayat 25. Tuhukin Yesus si ingkilini si janjikan di bata. Tuhukin Yesus si ingkilini si janjikan di bata. Piga-piga anak kota Yerusalem ngerana karena Yesus. Nina, ma iyakin si enggo isura-surakan pemimpin-pemimpin tah ibunuh. Nekenlah rati-hati ia ngerana ilebe-lebe jelma sintrem jana ICP ngelawan iya. Enggo kintuhu-tuhu ia tersir kuasa, maka ia meraja penampat si ijanjikan di bata. Lalap kalak ndai kemamangan. Banlangaseh pengangkanna nandangi kata jadi manusia ringan i tengah-tengah ta. Maka cocok ngendas yoge mulai pasal 5 ras pasal 6 ras pasal 7 memasa kebingungan
Maka dika merasa kulit masa na bingung, wajar kal ban kata jadi manusia ringan di tengah-tengah ta, lah pernah terjadi di bata jadi manusia. Maka melalakari cara yang nun, nerbanca ia latuk. Tapi melalakari cara nerbanca, terang dai, lakabu banci talu ban gelap sih kamu kari ia tu. Silanjutkan. Ayat 27. Aturna adi raja penampat si janjikan di bata ereh la sekala pemeteh ijanari rehna. Tapi ia kerina kita meteh ia janari rehna. Pengangkan silit i Jerusalem bas cakap kalak sintermenda dasar nakal. Maka adireh kari raja penampat si janjikan di bata embana cirina embana tandana la sekala pemeteh ijanari rehna. Maka adi si ingat di Beru Samaria ibas pusuhna ngatakan ca adirih pagi raja penampat kata jadi manusia sadakal cacirina mandi berwenda ikata kena kari kerinana kaisi ibahan kami. Artinya di Beru Samaria sumur ndai lit bas pusuhna pengangkanna entah janari rehna tapi kata kena adireh pagi raja penampat di batasi jadi manusia ikata kena kerinana la terbelakang kegeluhan kami itehna pe dosa kami. Maka sangat katakan Tuhan Yesus dosana minta sekali yang aku nabi kepeken kam kala enda ibas pusuh naka adirih pagi raja penampat lasiteh ijanari ia rehna. Tapi Yesus kala Nasaret enda seteh ijanari ia rehna maka ngotondel ukurna banla seri ras pengangkana. Lalu tapi Yesus ngajar Yesus ngajar ibas rumah pertoton nungkun ia alusora si megang nina tuhukin itandain duaku gundari pebancing nungkun pusuhta tuhukin itandain duaku nina Tuhan Yesus man bandu rasman bangku. Ibas kirinana kebingungan kala enda nungkun mees man bana tuhukin itandain duaku ita hendukin ijanariaku labor dandankan peratenku aku rih sinuru aku bujur kap janah la itandai janah la iya itandain du. Gundari PK merasa aku kalau Kristen pasti Yesus nungkun man bandu itandain dukin Yesus man kala enda penungkunan sebab ngubana ciri-cirina adireh kari raja penampat lasit teh ijanari iya reh. Maka rina Tuhan Yesus tuhukin itandain duaku iteh hendukin ijanari aku labor dandankan peratenku aku reh sinuru aku bujur kap janah la itandain du janah la iya itandaindu tapi aku kutandai iya sabab ia mesinuru aku jana aku reh ibas iya nari perbahan si resura-sura kalau jahu diseri kuasa nangkap Yesus tapi sada pelapang sabab lah ngasih paksana
Kain dartina banlang ngasih paksana si itetapkan di bata ijakari anak nasi tunggal enda me anak biri-biri si ngangkut dosa doni enda lengasi paksana ijakari endam roti si isurga narindai ibreken man bantah gelabanci sidat kegeluhan si rasa lalakndai lengasi paksana ijakari Yesus harus mati guna dosandu ras dosangku makana langapang kalak ndai nangkap Yesus perbaan sihir surah-surah kalak Yahudi sihir kuasa nangkap Yesus tapi sada pelapang sabab langasih paksana tapi ibas kalak sinterme lit piga-piga kalak tekman Yesus asar ogendu terang lah pernah talui tengah-tengah kegelapan. Uga bingung nape kalak ndai kerinana lit kange jesi tek maka Yesus enda isurga nari rehna. Gelapan jika disi idah adikam kalak si tek payo adikam kalak sila tek payo lit kap enda duana bas cerita enda kalak si deban bingung tapi lit kange kalak si terang kal pengangkanna maka enda me anak di bata si tuhu-tuhu adin terbinggo sida Simon Petrus terang pengangkanna maka katandu si mereken kegeluhan kuja kami banci laus te gundaringu kami te maka kamu singgo ijanjikan di bata adi dandu Judas Iskariot enda anak iblis ni Tuhan Yesus dan idaya kenaka atena Yesus di tengah-tengah cerita enda terang lah pernah banci talu ban gelap bicara uga papi gelap na pengangkan kalak ndai nandangi isi kin Yesus tuhukin itandain duaku bicara kampe isungkun Yesus seriras penungkunan nenda entahlah kabo banci si jabat tapi ibas kalak sinterme lit piga-piga kalak sitek man Yesus nina kai benar dasarnya ya maka banci ate adireh raja penampat si janjikan di bata ngasup kinia rebahan tanda-tanda sengget buen asa si ibahan Yesus enda bas tengah-tengah gelap ndai terangkap rukur manusia si tekman Yesus ndai rukur kaya basukurna bicara reh kari raja penampat si enggo nindu itandaindu si nindu laitah ndu ijanari reh ngasupkin iyar bahan tanda sengget buen asa si ibahan Yesus enda koge pasal 14 si ulihi gelah ula kari ndoksa dung nala siangka Yohanes pasal 14 ayat 10 sada katakan kak baginda teklah kam maka aku ersadaras Bapa janah Bapa ersadaras aku adilah kam tek arasiku katakan enda arah perbahananku lagi ya kam te arah perbahananku lia kam banci te enda te iya ibanding kenama bicara reh dia kari raja penampat cinindu latah ndu janari reh banci kina kap ndu ngasup kin kak ndu iyar bahan tanda sengget buen asa si ibahan Yesus enda arah tanda sengget si iban Tuhan Yesus ndai lit i tengah-tengah kala enda enggotek maka enda mu Yesus raja penampat si enggo ijanjikan banci ate arah kai si ibahan nandai si teruskan ka jadi tah lit pas kita enda bingung tapi menurut pustaka enda lit kala sinterem sirkusi-kusi karena Yesus sehingga ia bagi kalak Parisi
Maka hari-hari ia ras imam-imam sembelin jenari isuruhna piga-piga kala sinjaga rumah pertotone nangkap Yesus. Gelah itangkap Yesus ndai. Isuruh kalak Parisi sinjaga rumah pertotone nda gelah tangkap na Yesus ban ia menjagai rumah pertoton. Tapi nina Yesus kentisik na ringen ca aku raskam. Kenca bage mulih me aku ndahi sinuru aku. Idara mindu pagi aku tapi la idat ndu. Sabab labo kambanci ku ingan siku idahye. Maka si sungguh-sungguh kakal aja Yahudi sir kuasa sapi-sapi iya nina. Kujakin dia iya pagi laus. Maka la ia sidahat entahkin atena laus kukuta junani silit ijeringan kalak junani guna ngajari kalak junani sulihi penungkunan nandai. Tapi nina Yesus kentisik naringen ca aku raskam kenca bagai mulih me aku ndahi sinuru aku. Adindai pertama adire pagi raja penampat labu sitah ingana ijanari re. Si peduakan bicara re dia pagi raja penampat banci dengar kinakan dubuen tanda sengget asasi bantuan Yesus maka petelu kerek menina Tuhan Yesus ngerana kentisik naring enca aku raskam. Kenca bagai mulih me aku ndahi sinuruh aku sila itanda indu ijanari iareh. Idara mindu pagi aku tapi la idat ndu. Sabab labo kam banci ku ingan siku dahi Adi arah lepende kata kena ku gakin pagi banci jadi. Adi idah dukari anak manusia mulih ku ingan ijanari iarih. Tapi kata kenaka. Tapi nina Yesus kentisik naring enca aku raskam. Kenca bagai mulih me aku ndahi sinuruh aku. Maka dilanai si idah Yesus di tengah-tengah doni enda. Tanda nanggo mulih ia ku ingan nandube. Kekeken iba si matenari berkat miaku surga ban ijah nari kindairihna. Idara mindu pagi aku tapi lai datndu sabab labo kambanci ku ingan si kudahi tandana kalak silatu enda. Labo banci bengket kubas kinarajaan surga. Ijelaskan Yesus ijanari iarih labo tekhndu janari akuruh. Maka sesungguh-sungguh kalau Yahudi sir kuasa sapi-sapi ia nina kujakin dia ia pagi laus maka lah ia sidat. Entah kinatena laus kukuta-kuta junani silit iringan ia kalau Yahudi guna ngajari kalau junani. Bingung tambah bingung tambah bingung, gelap tambah gelap tambah gelap, la itandaina terang dai. Kai nge maksudna maka nina idara mindu pagi aku tapi la idatndu la bukan banci ku ingan si kudahi kala endala banci ikut ku surga ban labo itandai kata nggolit ibabo doni enda ijadikan kata tapi la itandai doni enda mempermasalahan tak kerinana la si tanda Yesus ndai maka ndai misya nungkun
tuh kini tandain dua aku. Engkau makan inta cuba akan dagi tuliskan ngasa jakin engkau itandain du Yesus sinindu di batandwe. Engkau maka ucap si ban PR di kita sekolah gelah tertekal tandain du selat tandain du cuba dagi tuliskan. Sebab kalau kendana cuba na mengadili. Adi raja penampak sirih pagi lasit tak ijan hari rihna. Maka rihna Tuhan Yesus adi Bandung ngadili aku pe bancing. Tapi tuh kini tandain dua aku. Tuh kini tandain dua aku. Itu hendak kini janari aku rih. Tapi aku kutandai ia. Lah si tandai isi Yesus kata si engkau jadi manusia ndai. Maka kala endalah banci bengkut ke surga. Wari perkerin kerja mesti pentingna. Ibas wari si tedis Yesus jenari ngerana ia alusora si megang nina. Ise muas rehlah ku aku gelah ia minum. Muas kala enda gelah banci mintandaina raja penampat singgo janjikan di batae. Muas kala enda nimai kerehen juru selamatna. Tapi layang gitrehku Tuhan Yesus. Tapi Yesus tetap mengajak. Wari pekerin kerja masih pentingna. Ibas wari si tedis Yesus jenari ngerana ia alusora megang nina. Ise muas rehlah ku aku gelah ia minum. Bancing cakap kendu Yesus tapi muas ngekam. Bancing cakap kendu Yesus tapi labo tandain du bagi kalak ndai. Sebab ni nanda Yesus tuh kini tandain du aku. Bagi tersurat di bas pustaka si badia. Kalak si tekman bangku maler me ibas ia nari lau belin si mereken kegeluhan. Si ikatakan Yesus enda me kerna kesah si badia si nandangi ia loken kalak si tekman bana. Rukur kita anjare kulihi isi muas rehlah ku aku gelah ia minum. Bagi tersurat di bas pustaka si badia kalak si tekman bangku maler me ibas ia nari lau belin si mereken kegeluhan. Si ikatakan Yesus enda me karena kesah si badia si nandangi ya loken kalak si tekman bana. Pak sasi kesasi badia langareh. Sabab Yesus langai angkat ku kemuliana. Sanga Yesus nangkih ku surga. Ngo ia seibas kemuliana. Nusur mekesasi badia man kerinana kalak si tek. Maka mulai mekalak si tekndai maler melau kegeluh kendai man kalak si deban bersaksi mekalak enda. Kain enda banci sidat. Ibas kebingung mendai kerinana iturikan Yesus me terbagesen. Maka ibas sadawari mulihkan me aku ku ingan kemuliaan kundai. Jaga ibas kemuliaan narindai kadi. Reh mekesah si badia nusur man kerinana kalak sitek. Maka kari kalak sitek nggo maler kegeluhan man kalak si deban. Pak sasi kesah si badia langareh. Sebab Yesus langa yangkat kemuliaan. Langa berkat ia ku ingan nandube. Langa mulih ia ku surga. Maka langan nusur kesaksi badia gelah man kerinana kalak situ si muas mereka nama kesaksi badia ngantusi sebab engkau katakan Tuhan Yesus
gegeh manusia labolit ertina. Ya maka bicara gape pengusahakan manusia ndai gelap banci menputandai kata jadi manusia. Adi alu gegeh manusia ngenca bandu labu banci tandaindo. Kamu sih katakan Tuhan Yesus Nikodemus. Tubuh pedua kali ke Nikodemus. Bagai angin rembus. Latah ndu ijanari rehna. Jage kuja perlausna. Bagaimu pekari kalak si tubuh pedua kali kan. Kalak si tubuh ibas lau. Ras kesah. Bas di batanari ka maka ibas kerinana kesangsian kala endap ban iya di bata. Ibrekan Yesus tetap pengharapan. Isi muas relahku aku gelah ia minum. Si maksudkan Yesus ijenda, si katakan Yesus enda mekapkan karena kesaksi badia si nandangi ia loken kalak si tek man bana. Pak sasi kesasi badia langareh sebab Yesus langa iangkatku kemuliaan. Adi bagai selama Yesus idoni lenga si idah kemuliaan na. Lenga ya mulih ku ingan na ijanarin dube iare. Kemuliaan jenda mulihkan Yesus ku ingan na. Tapi enca aku meroti kegeluhan. Adi ipandu daging anak manusia. Inem du darahna. Maka banci kam geluh ibasia. Lenga Yesus isalibkan. Maka langa ia mulihkan ku kemuliaan na. Ban langa dung dahinna. Guna nasabkan dosa. Duras dosaku. Langa banci ibre kena kesaksi badia. Man kala perdosa dai. Jadi bicara bingung pekala dai. Tuhan Yesus tadi kena janji. Maka dinggo kari muli ia ku ingan kemuliaan na. Ibre kena kesaksi badia. Aru gege kesaksi badia mekari maka banci kala enda te ras ngaku. Maka tuhu kata nggolit di tengah-tengah manusia. Kata nggolit i doni enda jadi kena. Jendam kari maka nggo banci itandai. Lang bicara melalapi pengangkan nunandangi Yesus. Hadilalik kesaksi badia yang jelas kencah. Tetap dengan kari bagi sindai. Tuhu kini tandain doaku. Bicara enda sih man bantah skala. Ugani ndu nandai Tuhan Yesus. Tapi adireh kari kesaksi badia. Laban cilang maler me. Itandain du me Yesus ndaireh isurga nari. Mulihkan ka ia ku surga. Man bandu di bata kami. Sirbanca kami bingung. Tapi ibas bingung na jelma sintremdai. Adi enggo kari Yesus mulihkan ku kemuliaan na. Laban cilang. Itandai kami maka kata enggo jadi manusia. Yesus enda masih enggo janjikan di bata. Enggo idah kami kemuliaan do. Maka ngaku me kami. Kamu si enggo iutus di bata. Kamu roti sire isurga nari. Adi ipan kami. Yalokan kami. Arem dalana kami banci tek. Man kala singgo tek ngoi janji kendu. Maka ibre kendu mekari kesasi badia sebagai meterai. Maka kami endang go jadi anak-anak ndu. Sembah kami Tuhan kami Yesus. Adilit dengan bingung di antara kami. Gulut akap nangukurkan salah yang kana. Gelai begina kasih kata kendu. Gegeh manusia lah berguna. Tapi ada gegeh kesisibadia negu-negu kami. Merbanca-banci karisih kami ngaku bagi Simon Petrus. Katandu ekap si mereken kegeluhan. Kuja kami lawas. Gundaringgo kami tek. Maka kamu singgoi surup apa sini surga. Reh kudoni enda.
laku guna nasabkan dosa kami, itandai kami mu Bapa sini surga, dan selama kami doni. Ipetanda kendu Bapa sini surga, sila pernah idah kami. Bujur katakan kami, Yesus Kristus, di bata kami singerana man kami sekala-sekala. Amin.